Calidade. 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 E se calidade fose un lugar? Galicia Calidade. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo da contar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volver a topar. Non te vas. Polo seu currículo non sei, pero pola súa foto... Ei, chavales, mirade a foto que me pasou Ana. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Calidade. 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 E se calidade fose un lugar? Galicia Calidade.
Hola, sí. Hola, buenas tardes. Vamos con la presentación de el puesto tercer y cuarto del campeonato horario 25-26 por el equipo Baxi Ferrol, con el 0 Daniela, con el 4 Lucía, con el 6 Aitana, con el 7 Carmen, con el 8 Mayora, con el 9 Martina, con el 14 Irene, con el 15 María, 18 Irene y 30 Lola. Entrenadora Patricia. Vamos con el equipo chino, con el número 8 Sasa, con el número 10 Ana, número 11 María, número 12 María, número 19 Francia, número 21 Cuba, número 23 Marta, número 33 Sara, número 47 Alba, número 48 María, número 61 Rosa, número 64 Antía. Entrenador Luis Miguel. Y Alejandra. Buenas tardes.
lleva el ritmo continuo con fe.
Calidade. 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 E se calidade fose un lugar? Galicia Calidade. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo da contar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Non te vas. Polo seu currículo non sei, pero polo a súa foto... Ei, chavales, mirad a foto que me pasou Ana. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Calidade. 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 E se calidade fose un lugar? Galicia Calidade. 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 E se calidade fose un lugar? Galicia Calidade.
Terra delle